Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you for now when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see her when you close your eyes, and maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that link together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
bagusan budak lalaki no dua itu halus kadang ala-ala ya. kuponnya. Ada kuponnya, ya. Jangan dulu pada kupon. Pulang, oke? Okay? Betul. Siap. Lanjut kita. Yuk sambil istirahat, oke? Okay? Sambil istirahat kita kocok dulu. Betul. Kebetulan sekarang istirahat nih, ya kita break dulu sebentar, ya. Selagi break kita kocok Karis. Kita kocok lagi. Boleh. And all those fairy tales are full of it. One more stupid love song, I'll be sick. You turned your back on tomorrow, cause you forgot yesterday. I gave you my love to borrow, but you just gave it away. You can't expect me to be fine, I don't expect you to care. I know I said it before, but all
I'm at a payphone trying to call home all of my changes. Kades dia lah. Oh di sini dulu. Enggak ada jadinya, jangan ada penyambutan. Ngajar. Hah? Oh enggak ada. Hah? Enggak ada penyambutan. Jangan datang. Barangkali Pak. Silakan. Aduh, selamat ya barangkali Pak. Mandi. Oke, alhamdulillah pagi tengah Bapak kali Ibu Camat di Kecamatan Lembang, Karantos Ayah. Udah aman. Tapi ayah pintonan tapi kreasi seni. Oh, itu acuk lagi. Kamu acuk. Paud bah di depan bah, eta keur RW bah ieu mah. Paud ka hareup, ieu mah jang RW. Aya jam panah. Aya jam panah. Ieu
Itu di posko PAUD. PAUD di posko PAUD. PAUD di posko PAUD tong didinya. Itu hasil karya warga yang ikut serta sebanyak 15 RW gitu. Lucu bisa Kayak Singa Depok, abah itu papayunnya. mohon Musik. Terus panjang kalau Panjang. Yang di bawah mari. ayo sisinga neng sipa Masih singanya udah ya? sisinga bisa oh di jeduk. Ya. ayam opat ya opat Bu, punten Bu, bisa lewat dia, Singa lewat dia. Iya. Singa langsung ke depannya. Singa Depok ke depan. Singa Depok Singa Depok ke depan. Singana di Singana di Pajawe. Saruduk saigon sakobot sakitangan Atas nasi Depok. Bang, tempat terus di depan. RW 1. Kira hiji kayaknya. Oh, di belah itu. Oh, jam panah. RW Iya. 1 Mangga RW hiji. Pe, itu urung tuh, Pe. Urung tuh, Mik. Layagan. Menuju sampingan ke RW 2. Jam panah RW 2. Iya. RW 2. Aldi sambil di piring cenah. Wilujeng soping para warga-wargi sada sagudan kahuripan. Bisa. Terus teh katingal we kaset. Ah, ya. Can ibak ya, rek ibak. Kali kaset kita budak. Iya, Pak, sabar harinya tidur. Sukses lah. Semangat, jangan kaki kita payung.
itu udah halus cuma putar. Ayo sini Depok. Ayo sini Depok dua. Oh ini maju. Turun, Bah. Oh. Selanjutnya RW sabaraha ieu? RW kena. RW kena. RW kena. Kemudian sampai ke RW, kali letrenya anak RW. Buat bisa. RW kena. Kita salapan. Lain tahu dia salapan kemana? Tadi salapan tadi. Berarti sama kan dia nya. Eta anu bodas di RW sabaraha salapan. Salapan. Ayo salapan. Berarti 10 kan dia. 10-11. Tuan rumah tempatnya. Mohon. RW 10 Wilujeng Sumpi ya si paling parah Oh tim itunya? nya Tim pentas. si pentas Nada nyebrang. ada nyebrang Hasil tatanen RW 10 tuh. Haturan Wilujeng Sumping Bapak Herman Permadi kali itu Bapak Camat Parengpong. Haturan Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumpi 12. Mohon bagian baca. bisa diabadi Bunda, katakan lebih nama jalan bun gak boleh keluar. Bapak Camat Bapak Herman. Salah jengna. Ayo nyakungan di mana eta? di mana sabar aduh Jam panana ngelambangkeun kemang cangkok wijaya kesuwen. Tong ribut baru. Maka tempatna langsung wae ka anu tadi saya bikin eta dina atas dipasihan nomor. Aya nomoran. sesuai RW masing-masing Naga milenial mah dah heran sekarang kita.
Gapura Salon Kayak kebulaan ini. Gapura tapi mercusuar eta teh Gapura kan jumlah ya. masih di RW 14 ya itu kursi dari apa bahannya Dari awi. bukan Oh sanes. ya Dari apa itu teh Pak? bambu Bambu. Bambu emang memang naon. tapi teh katabihan sih sampo Nya di dia ketinggalan sih sampe. sampo RW 14. masih ada kene maka kabapak kali ibu oke para peserta karnaval bakal nyarikan atanapi tempat rombongan sewang-sewangan Ya. gitu ya semua sesuai RW na sewang-sewangan itu tak semua harga pakai dengan sakedapan deui orang sejak medar buka acara ruatan dina dinten ieu eta dinten Minggon kaping 28 April 2024 tanggalna di lapang Sinatul. Alhamdulillah para pangagung pupuh lembur marantos pada lenggah pangagenan sambil ngantos Bapak PJ Bupati Kabupaten Bandung Barat kali rek-rekan saudara pangagenan Bapak Kapolres itu dengan kejang awan metro kamu kan senang pertama ya pasunan
Bunda Eno, Budan Rami, pada di luhur mangga, pada di handap sareng marurang kalih mangga. Mangga telanjut. Bapak PC nyanggah. Mangga Bapak Dudi, Bapak Denja, Bapak PD, Bapak Herman, Bapak Chandra, Bapak Pong, Bapak Sematembang, mangga. Reading sarangan kadinya hayo. Bapak Bupati Anuman. Halo. Lumpas
Masa kecil nguriling jangan nguriling, bikin lingkaran riung bapak-bapak. Atur nuhun. Atur nuhun. Naungan Yayasan Kamandaka anu dipimpin langsung ku Kersana Bapak Gagan Sukmaro. Bobok sapanon carang sapakan. Nada agungnya parlalun, nada jembar sihapun tenang. Bobili seueur kakiranganana, seueur kalepatanana, tangtos kirang tata titik duduka sinareng peryogana, kirang